Hello kagayam at timanan to gayam yo Jenna Almoite ang mga kakamakasma ng biyanang. Amang kumusta kada kayo amin kan syempre mang kablao meten itinaragsak nga oras ititunggal maysa. Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipud man kani kabsat o saan napud no anagan tintay drama dir man ang biyanang. Adamat kapadasa kakayat ko apay drama. Iso akayat ko nga ibinglay dahito kapadasak, tabarang makaitad mo at iti adal kan leksyon kadagiti padak adumdumngag. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Tanyat gagaram, ina baka rin Umayak man nagpahula, litra O. Ola ang tinagan ko, nana. San alitraw? Nainayun anyo ba't tinagan ko? Anya mga minday tanagan mo. Nagababa, nagrigat abaliksyan. May sala alitra. Di mo latultuladan tinagan ko. Nagatidog. Baka rin na Elena Esperanza. Iso anayunak man tanagan mo. Tanagrigat abaliksyan ti may sala alitra. No kaya mo ako, OMG. Tamay maya basit adenggan. Maday. Basta kunayo latta ka din kanyak. Anyat ipahulayo aya, ina. Ipahulak ko mano payatawan ti panagbiag ko. Nan, kita agmantad ako lapyaw. Adtoy. Ay, sus! Nay, apay! Anyat nakitam di tadakulap ko. Oh! Madamag kumanlaing. Anyat kan ka rin nyo itinal daw. Sana ka mahilig iti karne. Fish lang kanateng. No karne akman sagpaminsan lang. Kan sagabasit. Sagay sala atadtad. No kwa. Kan mahilig ak iti protas. Kan dagitay herbal bulbulong ti pan nakakapek. Kan kanayon ti ehersisyo. Pipya. Mayat nga raw. Manopay ngay atawan ti panagbiag ko nga ta. Manutawin nyo na ya. 85 ko na. Ngam napigsaag pay lang. Abutin nyo pa iti sangapulo atawan. Basta itultuloy ti healthy diet yaw. Ay na. Nagmayatan. Adopay nga ro datawan ti panagbiag ko Thank you nga rod, Barok! Welcome to Jenna Almoita Drama. Nanang, agsakit mo ito niya rawat akasinsin nyo ijalaod. Wen ka no nga rod. At damanin husto apad to ni ninong ko nga nanang. Tanay baga na kanyak ide, amakaptan to kano iti sakit ni Uncle. Kat pimaysaw. Nairan-ran na mo la siguro Tatilan tumakan kanin na. Oray parit kan kwa na alay lamutan na latta. Haman nanang, talaga apod no jahulan ni ninong Naglaing talaga na dyan ninong ko. Idol ko talaga. Talaga analaka akaptan ti sakit ni uncle mo tamalaksid anarawat. Mangarak pa kan managsunal. Papanan na ngay no diag sakit. Basta bilibak ka talaga kinininong ko, nanang. Ti pumaypay so nga ibagbagana. Mamad to, talaga. Nay, addalugan ang nagsardang iti batog. Asino nga ta tinakalugan dita? Dito'y matbatog tinagsardangan da. Ni Valerio jay dimsaag. Jay driver, padak mo't abakot. Nanane, asino nga tangay day tanakiluganan ta anak ko. Langana mo't tibak lang. Urayak lata idan nga umay dito'y balay. This drama is owned by Jenna Almoita Drama. Nanang, adda kadwa kasimbang pait ni Anselma, nobyak. Naimbag nga oras mo, nana. Kastamot, kabsat. Kaya't na kayo amam-amo ni Anselma. Isong impasyar ko dito yung balay, nanang. Akat nangan kayon? O, nanang. Nangan kami, Jaylee. Nag-restaurant kami. Napintas gayam ti ina ni Valerio. Sika ti malaan to'y anak mo, nana.
Agyaman hak Ay wan taga ano ka nga ay Anselma. Taga kabangibang a barangay, nana. Kalugaran mo't lati ex ko nanang. Agkaaruba da. Anya? Ijay tinakaamwak kin Anselma nanang. Kanayon kami nga agkita. Tunggal mapanak ijay balay ti ex ko. Asino ti mangipagarup ada kami kayam tinaik kare para iti tunggal maisa. Sa mo la ibagati kasta, into nagkasar kayon. Tano ita, agayan ayat kayo pay laeng. Di mo maibagati gasa at ako nada. Basta siya, ni Anselman ti final nanang. Ison ti talagang asawaak. Uray siyak, nana. Ni Valerio ti maudi apakiasawa. Ay, anya ka, balasang wano balaw. Wano sina iti asawa, kabsat. Balo, nana. Saan na pa nang idawdawat? No bilang mabalo akto manen, jakon makiasawa pa'y. Maudin ni Valerio nga ayatek, nana. Ako, tada kada kayo dayta. Da kayo ti masagnan. Iso ada kayo nga ron ti makaamo no anyat plano This yo. drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kumari natin. Sino di babae nakita ki di balayaw? Nakita ka ngamin itay lima basakit. Dumagasak ko ma. Ngam nadagsan di binaklay ko abagas. Bisita yung kadeng. Kumari. Ahin ni Anselma dayjay, pare o. Nobya ni Valerio. Kanya. Nubya. Ngay. San aya aji taga kabangibang abarangay tinubya ni Valerio? Nagsinadan Nagapada, idi kwa nagsinadamutin. Kat ita adamanan baro anubya dya anak mo iti bunyag, kumpare. Ay. Taga ano ngay dayjay? Taga kabangibang metla barangay Karo ba metla jay ex na. Kanya. Di nalain niya aday umutang tinagbirok iti kasukat ti ex na. Nagloko ba dayjay Valerio? Jakman amoy ti dayjay nga anak mo iti bunyag. Isumat kano kaya na. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nay, nagabwam insan mayay. Di taman balay daninong mo nga insan Valerio. Napan kakadimot nagpahula. Waninsan. Ay no. Ha? Abay, anyat impahulam. Kan apay nga agsangit ka ngay. Agpay sujay atap ko kanila kay ko insan. At da babae na iti lugar pagtrab-trabawan na. Anya? Nakita mo ano? Impahulam laang. Iso nga ruti hula ni tata Anya? Nabayagan naman madlaw ko daytay di asawa kinsan. Nabayaga sana nagawawid. Kat no agawid man, kanayon nak nga apaan. Kan di napulos ipaigam ti cellphone na kanyak. Madlaw nga dahil lamlamang na. Ay kat kasaritam anaimbag insan. Damagam no husto ti atap mo. Tanarigat mo no agat atap kalatan nga awan mo ebidensya. Ay basta insan, napigsa ti pakinakam ko ahusto ti atap ko. Kan ni di kasjay timbaga ni tatao. Adan! Puno talaga ti atap ko, kasinsin. Anya trabaho dyan nubya ni Valerio? Kumari natin. Wanaw, pensyonada. Madlaw nga men abak nang. Taadda pa'y lugan na. Pensyonada, kan ada kano papaabangan na nga apartment na ijay syudad. Dakkel kano abalay. Aya, Sa bali pa'y kano di papaabangan na apakanan ijay ilay. Kan ada kano pa'y upat avan na nga ipapabiyahin na. aya. Kat talaga nga raw dabak nang nukasta. Ada napansin ko iti nubya na. Anya day tangay kumpare o. Basta, damo pa'y lapan nakakitakin ko ana. Sa balay, tinariknak. Kaslada na idumdumakin ko ana. Ay na, sunggarak pa'y sika. Naidumduma nga. Basta, ada sa balay anadlaw ko. Diyak pa'y lakayat nagsaw. Tamangan no agkamaliak. Nga masigurado.
Husto lakid di ti hulak iti dayjay a babae. Panagmugmuging na pailang kat amugon ti kinatao na. Ken amaw ti mapasabak iti basakbayan. Aniya! This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kahit kan nga ikasar, Anselma. Ngam problema ti kwarta. Awan pa'y urnong ko. Basin mo ngamin ti mapaspasada iti tricycle ko. Apay nga na problema dayta. Siyak ti aggastos para iti kasarta. Ay, sana. Diyak kayat nga damasaw ti tao. Diyak kayat nga ibagada a kwartala ti kinayat ko kenga. Iso nga ipakita ka dakwada, akabailan ka nga ikasar, babaen ti bukod ko a kwarta. Okay. Amuda pa'y nga rod no kwarta kwen no kwartam ti magastos. Ken may sa, di mo man pampanunuton ti sawen ti tao. Ado nga min ti chismosa iti lugar mi, Anselma. Man nakibiyang da iti pada da tao. Imbes adya la bagbagida ti biyangan da. Saan? Tapakibiyangan da amin abiyag ti kaaruba da, ken kalugaran da. Ala, baybay am dagita. No kayat mo ag secret marriage tan. Saan? Kahit kung nga iparang kadagiti tao nga ikasar ka. Asaan ka nga ibaen, nga orain inauna ka nga adayong siya. Oh, agyaman nak Valerio. Talaga nga ay ayatin na. Wala. Sa bali ti tamak ken ka, Anselma. Manangipatag ka ngamin. No kadwa ka, panagriknak. Ket upat a tao ti mangipatpatag kanyak. Ha? Anyat kayat mo asawan? Wala. Taadala nga ro din asawak. At dapay nanang ko, antik ken lulak. Anya? Di mo kumatagidak sintim bagakwan. Ta aglaplapusanan ngamin apamatag ti parpariknam kanyak. Iso akay kayat kalaunay, Anselma. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Lumabasak pa'y Valeriao. Wala, Ninong. Nay, madaman sa ti meriendayo ah. Wan, Ninong. Dumagas ka ba, Tag merienda kayo. Kasangsangput mi ngamin. Ay katwan ah. Narigat apaayon ti grasya. Ninong, isugayam na Anselma, nobyak. Nice meeting you, ma'am. Di nakawagan iti ma'am, tata. Anselma, kunayo kumalatan. Ay, ala. Ay, kanayon ka makita no lumablabasak ditaw. Si kagayam tinubya to'y anak ko iti bunyag. Mabit lang, Ninong, Yalaan ko iti baso yo. Sige lang, Barok. Anya ngay ba't tinagustom kini Valerio, kabsat? Siyempre, nasingpet. Day tati kang runaan anangayatak ken kuana. Ta, di nakibain nga oray ub-ubi nga adayongam siya. Ay, ngamawan mo't trabaho na. Adamet, iso na laeng tasaan na permanente ti trabaho na. Maki-extra laeng nga agmanmaneho. Kan may sana problema dayta. Tano bilang agasawa kaminton, agnegosyon to ni Valerio. At doon ti baso yo, Ninong. Wala. Agmerinda kayo matay. Sige, Barok. Kit agyamarak manayin. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nagawid ang Genovia, Valerio. Wen, Ninong. Anyat mo kunayo nga, hijanubyak. Napintasan niya. Nga oray bumakitain. Weng, ewan makunak iti da ita. Talaga napintas. Ngam no para kanya. Mas kay kayat ko di mo na nubyam ngam dayjay. Ha? Taapay mo, Ninong. Ay na, adda madi ang nakitakin ko na. Adda pagilasinan asaan kay to anaragsak iti tunggal maysa. No pilitam ti mga asawa kin ko na. Ha? Anya mo dahil tang ibagbagayon, Ninong. Inyat mabalin ko ngay. Kit iso nga ro di nakita kin ko na. Amumait nga aghulhula ak. Amok ti mapasamak iti masakbayan to iti daydi a babae. Anya? Ado, tinakita ka pagilasinan. Amalas ti biyagyaw no pilitin nyo tagasawa. Ha? Sus, nakabutbuting mo dagit ang ibagbagayon, Ninong. Isaksakit ka. Taanak kakit nga rod iti bunyag. Kasla anak ka na. Iso ading ganak. Para iti pagsaya atam ti bagbaga.
Isuan na balo. Isuan na tay ti mo ng asawa na. Tamalas day di babae. Anya? Apay di ka makaid na, Valeriaw. Itay payla pumanagnaka. Nanang, mariribu ka nak. Kasano da ito yan? Kunak no na Selma ti talaga ang makagasat kon. Ngam adayon samot ang mapasamak da ita. Apay aya. Basta. Diyak ibaga kada kayon. Tatikay mo't lamamati. Bagam ano anya da ita. Tap namok mati may balakad ko. Saanan? Para kanyak lang hindi dyan, nanang. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Kanya ang itaramidak ninong. Sapay inayat kun iti husto na Selma. San pa'y anala daw ti amin, Barok? Kandi mon ibaybayag ti relasyon niyo. Tama nga numabalo man ay Anselma. No agasawa kayon, kat mabalo na Anselma, amomon ti kahit ko asawan. Ha? Diyak pa'y mo't kahit ti matay aninong. Adda nga min nabasak iti panagmugmuging Genoviam. No makiasawa man ay, mabalo adagos. Anya? Isungag panunot ka. No kayat mo pa'y tagbiag iti napaot, Barok. Sinaamon, dadya babae. Ngam no nakasagana ka na pumusay, sige. Asawaan nan, Selma. Ninong? Agpili ka. Agbiag iti napaot. Wenno pumusay. Anselma, sorry. Ngam panagkunak. Agsinatapay lang ko ma. Ha? Taapay ngay. Basta, sa anak ako komportable. Kan ada problemak. Kat kahit ko asulbaran asisyak. Anya ti problema? Basta, para kanyak laangan da dyan, Selma. Sapay ko matamawatan nak. Ag-cool off tapay laang. Kat no talaga adata, agsabat tulat ta, tidalan ta. Oh, apay gaya kastamat tanti pagpagam, Valerio. Nagkinarita, anila ang patay ti mamagsina kadata. Kunam, ay ayatin namapay ngaya sina anak. Ada ka din kasukat ko. Awan, basta kahit ko pailaan tagmay-may sa. Please, maawatan nak ko ma, Anselma. Dayjay. Agsangsangit ay nyan, Selma. Kabayatan ti panagsarsarita dakin ni Valerio. Sa anak ka pumanaw dito. Urayat, nun niya ti pagbanagan ti saritaan da. Sininaan siguro ni Valerio. Isungag sangsangit ni Anselma. Sapay ko ba? Tagsinatan na talaga. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nimbag nga oras mo, Anselma. Sikamot gayam, tatao. Kasano nasa pulam to'y balay ko? Imayak dito idin, Anselma. Idisan pa yan nagsina da Valerio kinti ex na di takarubayaw. Ha? Anyat kagaram? Kwa, umay ka la kumakumustaan. Taam mo ka, nasakitan ka, iti panangisida ni Valerio kin ka. Wen nga rod. Pilpilitek nga aklunan ti amin. Jakmat mabalin nga ipilit ti bagikin ko ana. Sa nabalay, ta iso nga imayak, ta umay ka andingayan, Anselma. Iso nga pastrikin nak, ta andingayan ka. Ha? Ala, sumrek ka, manong. Yaman nak. Mom, Anselma, nalaing kag kanta. Mabalin ka sagutan iti kansyon. Tapno maksayan baset ti panaglidliday mo. Ha? Halaman nga rod, manong ko. Naulpit, edawal, tisimang bay, kanyak. Ay na, naglaing kamot gayong agkanta, manong ko.
Siya na pa nagpalastaw, Ganselma. Ngamday ti may sa talintok. Adaw ti talintok. Jaglay pakpakat. Ngam ita ipakatong. Basta parakin ka, Anselma. Insan Valerio, adda nadamag ko. Di ba nagsina kayo, ijay nobyam? Winsan, apay ka di. Ay na, amom. Paspasyaron ka numat ni ninong mo nga, jay ex mo, ijay balayda. Ah. Kasla, kunada nga, isudan. Ta, adda nakakita, nga agkuy-kuyog da ka nun. Ha? Agpay sumataday ta. Wan, ta saan da amay may sawan no duwa, tinangibaga kanyak. Aduda ang nakakita insan. Anya? Apay nga kasadyay. Kalpasan nga inupay nak ni Ninong. Dinurugan nak asinaak. Tagbalinto ka no amalas ti biyag ko no isut ang sawag. Sa ita, kasta ti maamwak. Ano kasta? Adda sa bali panggap ni Ninong mo, iti kasta ngay naramid na, insan. Apay nga kasta kayo Ninong. Dinurugan dak asinaak na Anselma. Ngamda kayo kanumot gaya man. Ne, kahit anyan basol ko di tangay. Naiturong siguro mo't ada kami ti para iti tunggal maysa. May bagam ay atigasat. Maditi na rami yun Ninong. Kunak man lumalas tagbaling asawa na. Di agmalmalas kayong tungarod. Ha? Kwa? Amu yun no kasano ti panagbilbilib ko kada kayo Ninong. Ngam iti kastangin na ramid yo. Napukawan ti panagtalag ko kada kayo. Aga-agaw kayo? Di mo matsawin ti kasta, Valerio. Diyak mainagaw na Anselma. Sa akmet lang nagaram kinkwada, idi nagsina kayo. Basta, aga-agaw kayo. Traidor kayo Ninong. Welcome to Jenna Almoida Drama. Oh, honey. Di ka kadi payagawid. Kunab nga agawid ka ita. Kakapsutak mitay niya. Maulawak. Kan medyo nasakit ti ulaw. Makabakbakwara. Ha? Apayin nga ay. Diyak manam mo. Diyak maawatan ti bagik Anselma. At ang sama manggamgamod kanyak. Anya? Kinwan gayam. Asino dagita nakadisplay aladawan ti lalaki dita ditingyaw. Itay ko pa ila abigbigbigan no asino dagita. Maliplipatakla damagain. Kakabsat mo ka di dagita lalaki. Ha? Ay, saan? Awan lalaki akabsat ko. Pasig kami a babae. Dagita upat a lalaki kat isuda tinagbalin nga asawa. Natay da amin. Kanya, no kasta, namin upatan anabalo ka. Wen, apa yan nakigtot ka? Kwa, awan, agawit ak garuda yung tanay. Yan tabi na namin na kanya balay. Ikarigatak na agawit ang Selma. Kano ka nga rod manin nga umay dito eh? Kumpurmay, makitan tao. Apay nga agsakit ka matan, pare Anyat napasamak kan. Yun nga round, yakam mo. Dan samit mga asing kanya. Kayong kagpa-check up, pare. Amangan mo no niya daitan. Agpasukon ka na, ijay nubyam. Sanan, sinaak de jayeng. Upad mo igaya man tinagbalin nga asawa na. Natay damin. Aniya? Mga no sumarunuak mo Kaya't kumaybat kang biyag Ison samit kag sakita kon. Tamarugrug yanan ti papatay ko. Iswasin na akong dadya babalwan. Sininaak nga rod nga Anselma kat nasakitan iti naramid ko talinukok lakano.
Masya na kan kwa nang gapo iti butang ko, iso asininaak. Kahit no makitkitak tanak ko iti bunyag, mababay na kan kwa na gapo iti inaramid ko. Kahit kadag iti dumdumngag di ko matultuladan, ti inaramid ko, tas ana nasaya at tikas jay. Adamot ta nasawa ni Valerio kat adandwa nga anak na. Nagpa-check upak mat kat ita adu tagagasak iti bagik. Alakastan, tagayim mo. Oh, ala gagayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kuniti drama tugayim yo, Jenna Almoite. Dakkel manen ayaman kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Hello gagayam, kapadasan ni Kabsat Jose, saan napun na nagantintay drama. Dirman ang biyanang, siyak tay lalaki awan na rapaap na itibiyag. Ngamkit di alisto ka makinobya nga uray awan na talgad at trabahok. Iso nga amin na pakirelasyonak, saan da kakayat dagiti kapamilyada. Rogyak man nga rud, ti agsalaysay. Awan na pintas amasakbayam iti day niya alalaki, Dora. Iso asinamon. Ay ayatak ni Jose tatang. Wala, ngam awan magtrabaho na. Kasano ang mabiyag na kayo iti anak yaw no kasta? Si kamit trabaho. Anyala kukon na ngay. Mangan maturog langan. Gumagatto tatang. Kaalong tubay na ita. Nabayagan nagdindin na kayo. Ngam awan mo't apulos tinagbaliwan na. Tatang. Sinaam kidain. Kaakaasi ka laang iti sidong na no kasta. Saan anatangkin ti ulom, Dora? No iday kat dinak dingdinggan. Saan nga agbalin kanyak itan ti kasta? Siyak ti masurot itagon daway. Kasanungay, Jose. Pagsinsinaan datamutan ni tatang. Apay ka no, Dora? Awan ka no trabaho. Awan ka no napinta sa masakbayan mi iti anak taken ka. Nagloko mo't dahi tang amamon. Tila'y bagbaga na. Kat kasanungay. Anyat makunam, Jose. Ay, gata niya kay nga rod no talaga apag sinaan natan. Awan mabalin ko Anya? Kastalat ibagam? Di na kami ilaban iti anak ta? Kasi anyat maramidak no talaga di nakayat ti amam. Ipilit ko kati bagikan kan. No di nakayat, saan lang? May saya ti katugangan dito rabaw ti daga. Anya? Unay kamatan, Jose. Apay nga kasta ti bagbagam. Patya ka may ayo tapay ni tatang, babaan ti panaggunay mo. Panaggunay nga. Kat ipakita mo nga min na responsable kang asawa ka na maa. Agsapol kay ti trabaho. No di nakayat ti amam aparaken ka. Saan lang? Yak ipilit ti bagik kunakmat. Kat kastalatan. No kuna ni tatang agsinata-latan, Jose. Katanya nga ron. Uwanan Anyat mabalintay. Jak kayat tiriribok. Iso atong palintalatan ti kayat ni tatang mo, Dora. Apay nga kasta ka. Ilaban da kami matiti anak ta, sana kasta. Kat ure ilaban kayo, no awan atalaga ti mabalin ko. Awan mo't ngamin ikarkarit ko. No di nakayat ti amam nga agbalin amanugang. San lang? Jak ipilit ti bagik. Jacqueline pagaro pakastagayam ti kinarukop mo. Awan serbi mapadre di pamilya. Tadi mo kabailan nga ilaban ti pamilyam. Pasensya kan, Dora. Gamsan siguro adata ti na ikari para iti tunggal maysa. Kansan asyak ti sidiram. Diyaman nakibiyang nga amam ti sidiram. Iso ti pabasulam no apay amarakrak ti pamilyata. Ala, gusto daytan apa nagsangsangit mo, Dora. Sadla may sa ti lalaki. Ado dita. Nalabas kayo mga mintatang. Di kay lamasyan kanyak kaniti apo ko yumat. Awan madagkalanan nga mana. Apay aya di nak maawatan anak ko. Kat para matlakada kayo ti pampanunutag. Awan maganab mo iti dayja alalaki tasadot. Awan trabaho na. Kahit mo nga raw dagrigat itag na nayon iti sidong na. Katagbalbaliw to, Kaanon to ba? Awan lat ang mukaw. Sa nabalay ta ubing kapay. Kan napintas ka anak ko. Patsyag nga dupay tagarim kan ka. Kat pilyam ton anaimbag ti pakirelasyonan. Kita tay adda na talgad at trabaho na kan nasingpet siyempre.
Gayam, Jose. Summer ka? Umyanak ita dito'y dagos mo, Teria. Mailiwak namin ka. Ala, amang gando mailawan ta, Jose. Katanya ko ma. Agayan na yan tamay. Kasanon no maitulad ak ijay ex mo. Apanawam tumutlaan. Teria, saan asyak tinangisina ken guana? Iso, kang runaan ti amana. Di nakayat para itanak na. Iso nga awan mabalin ko. Jose? Kan mabalin ka di. Saan man aje ex ko ti pagsaritaan ta? Tigit di maipapan ka data. Kasano nga ro jay anak mo ken kuana? Suportaram? Ha? Ay, kwa. Nugamdag ti mapanmangted iti suporta. Abugan nak madya amati ex ko. Di damad pagan ano ti itad ko akwarta. Tabasit ka no. Iso ngawan mabalin ko. Anya? Iso amabukutan nak tirya. Awan ka inagaw mo kanyak. Tain niya dayon di ex ko, di anak ko kanyak. Jose? Sikan, ti talaga nga ikasar ko tirya. Saan pa nga ita? Tagurnungak pa niya. Nga mabalin tamad tandag din. Ano kayat mo? Ha? Ay, mga noong tanak ni Lolak. Ni Lolak ngamin ti dimakulak. Ket kasla isun ti dadakkel ko. Ta broken family kami ngamin. Iswan, ni Lolak tinang padakkel kanyak. Apay ko mga ungtan nakakit agayan ayat tangarudan. Agawid tanto nga rod ije balay mi ije probinsya, Jose. Tayam ammo ka kan ni Lolak. Ha? Katuan na. Day talaga yam. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Adamanan baro anubiam, Jose, nga maging gaita awam pailat permanente a trabaho. Agtrabaho akton no may kasar ko ni Teria nanang. Kasano nga rod amay kasar mo ka awam mat kwartam. Awan to pa'y maitad mo a kwarta ije putot mo kan ni Dura. Imay man idi kalmanan. Dumaw dawat iti para iti putot mo. Nga mawan na itad mo. Naimbag ata da dyan nababati ali magasot ko. Isuntinted ko. Pilitan danto matitao amang tid iti suporta ket awan nga rod. Di ka mangamin sumapol iti natalgada pagkadam. Sumapulak to Ubingak pa'y mo. Ado pa'y tagur-uray di taan na pintas sa trabaho nanang. Timing lang. Sige, tagrubata ko. Mapan kami ije probinsya itinubyak. Tayam amunak kanukin ni Lola na. Di ka lang mabain na makiam-am mo nga wam may karkarit mo trabaho. Apay, masapol nga dama ko na trabaho. Santong makiam-am mo. Uray jablesak ta ay ayatan nak madjanubyak, nanang. Welcome to Jenna Almoida Drama. Si kagayam ti kayan ayat tuya pukok barok. Wen Lola, Jose, tinagan ko. Kat nasaya at matatayim pasyar mo dito'y balay tinobyom teriya. Awan na, Lola. Tapno ma'am amuyo mo't. Kat, anyat plano yung ay. Ikasar kunto ni Teria, Lola. Kano ngay? Aywan, anyat trabaho ngay, Jose. Ha? Ay, kwa. Adda uncle ko nga engineer. Adda antik a maestra. Kan adda ninang ko anars, Lola. Kakasinsin amin ni nanang ko dagita. Aya. Ngam ti damdamagag. No adda trabaho. Jak damdamagan. No adda kabagyam makakasta. Ha? Ay, kwa, Lola. Mangopisina akto. Apay, itangay. Ay, kwa. Agap aplayak pa lang, Lola. Nga maawat akon iti mabiik. Aya. Akat, agornong kayo nga ro, diti pagkasariyo Di kay pa'y lagar arami, diti sana may parbang, tanay. Di kay pa'y nagkasar. Kasar pars, before bibay, nawatan yaw. Uy, Lola. Apay na ulimak ka, Jose. Kasla naunag ti pampanunutan. Ay, problema kang Rodyanobyak. Tamasikugmutan, nanang. Anya, apay nga sinikugam ka awang pailat makukwartam. Nailawan kami, nanang. Kahit kasano daytan, at dan tumanan putot maun, nga maging kaita istambay ka pailaan.
Nanang, Kasano, no pilitan da ka mangikasar ijay nobyam. Anyat usaram nga ya bangikasar mau. awan nga rod kwarta, anyat mabalindangay. No kaya't na di sudat ag gasto, so para iti kasar. Ay, di ka lagbaen iti kasta nga style mo. Day talamang poto ti pagalistuam. Di ka malistuan ti sumapol iti panggadam. At dan tulad ta ka din, nanang. Bayan nyo, taga-brudak tao. Ag-eskwela ak nga ag-welding, ta ipakat ko iya abroad. Namin anon nga imbagam ti kasta husay. Namin sa nga gasutsan. Wano saan, agsuro ak nga agmaneho, ta aga-playak at driver iya Saudi. Ado ti Pilipino at driver iya guard. Jak amukang ka. Nagado nga ibagbagam. Awam mo matungtong palmaw. Day talang iwat mo taggargaraw. Ngam tabagim di mo magpaggarawan. Sapay imay manan itag sapa jay ex mo. Ah, Imay di mawat iti kwarta. Tapaggatang nakano iti diaper. Siyak ti mapaspasubo amang mangta di ti kwarta. Naimbagata dadagite kakabsat kan kakasinsin ko amang mangta di ti kwartak. ala, bayan nyo. Tano makabrudak to. Bayadak to amin dagita, nanang. Ilis tayo dagita itudyo a kwarta. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Masikog ka gaya man. Nga mapaya di mo dagdagan jay nobyo mamangikasarkan ka teriya. Ay, kasano dagdagat? Katawa mo tapulos kwarta na, Lola. Anya! Apay, awam pa'y trabaho na. Awan, Lola. Nadlaw ko nga dasad-sadot na. Ultimo agluto, kasla kasadot na. Ay sos, no kastamat laang. Uray saan ang takasar. Apay kayat mulat nga uray kasjay. Nagal-alanganan ak nga rod, Lola. Bye-bye am nga rudan. Jay suporta ti putot na laangan ti kamatam kan kuana. Ay, nailaw-law anak iinayat ken kwa na, Lola. Kasla maupayak nga rod iti kinasadot na. Akat sinaam nga rudan na. Uray siyak, jak kurso na dati style na iding may diti balay. Nakadi kwatraw itag malmalam. Di pa'y tumulong agluto ka na ginaw. Sika amin. Nailaw anak ka nagayat ken kwa na. Kutni, masikugak pa yun, Lola. Nanya nga rod, adaditan. Awata matigasat mo. Di mo mangamin pinaliiwan na imbag. Sakbay ngayon rokmam ti amin mo. Kuna mangamin kada kayo ideya kasar first before bibe. Ngam di dama dinangag. Anya nga ita. Welcome to Jenna Almoida Drama. Agsinatan, Jose. Naupayak ken kan. Ha? Di kamot nga mi nagpursigi ng trabaho. Kaslawan plano mamangikasar kanya. Awan mo't ngawin kwarta, Terea. Ket? Awan kwarta ket? Kastalatan? Di ka aggunay nga agdiskitar? Ay, ano ko na magsinatan akit awata ka. Awan mabalin ko, Terea. Wan, tanaupayak ken kan. Jak pulos inarapaap ti makiasawa iti sadot ken awan arapaap na iti biyag. Alang nga ron, agsinatan, takababain mo't ken ka, Terea. Awan ikarkarit ko. Jak nga rodan umay dito'y dagos mo. Wan, ngam ni, di mo liplipatan ti pagrebengam iti sikaw ko, ha? Ited mo ti suportam ken kwa na. Tapno saanen adumanon iti darom, ti maipapan iti dayta. Anya? Kahit kasano day ta. Duan ti suportaram nga ubeng. Nga mawamot pangalaam iti pang suportam. Wala na. Jak mo't lipatan ti responsibilidad ko kadakwada kay. Kat agunay ka nga rudan na. Sumapol kan iti trabaho. Wen, rumwarak. Tayo nakman magna ijay barang addamastre kak at trabaho. Ne, adda nakapaskil dito'y sango ti mini grocery. A wanted sales boy. Patasik man dagdamag. Ha, adda bakit anak katugaw iti pagbayadan? Iso siguro takin ko dito. Naimbag nga oras yun, Nana. Anya day, Chay?
Nana, da kayo ka diti akin grocery ditoy? Wen, apay? Agaplayak ko maa sales boy. Adaawit mo a resume? Ha? Ay, awan mo't nana. Ang mabaling ko nga isublin ton bigat. Sige. No interesado ka nga agtrabaho dito, sige. Mangted ka iti resume. Kasapula ka talagang tikadwa. Nana, balo kayo ka di, wano balasang. Bakit abalasang? Apay ka di? Ay, agpadata nana. Este, manang, lakayak mo't ka na baro. Ubing ka pa'y mo't? Ubing lang tilangak nana, ang lakaya kon abaro. Naimbag nga oras yun, nana. Umaya man. Adda ka din ni Jose. Ay nabayagan na saan na nagaw-awe, dura. Anya, ay, aggurigor nga minjay putot na katipa-check up ko kuma. Malatawagak man, ibagak amangtad iti kwarta. Nagsweldo mo siguro day jayan. Adda ka din trabaho na, nana. Adan, ngam di mo agpaw-pawait. Ang malatawagak man. Sige, nana. Urayak no niya tibagana. Mano ayati ka sa pulan na. Pag-check up ka no, tanak yaw. Mangipawit kay ti uray 3,000 ah. Sige nga rod. At damot yun ti kwartak. Ay ganwan gayam. Mga sawa ako ni Timabait nanang. Anya, apay adaman na bulilikong moditan. Jack binulilikong nanang. Talaga nga isunti final. Asino manan? Iso tayakin ko iti grocery. Apag trabahwak. Anya? O nya, ready kan Carla. Yamamukan kin ni nanang ko. Mga no din nakayat. Ay, saan nakpaya ready? Kaanong tupay ready ka ngay? Inton nakapsuta kon. Agawid takit din. Tanonyat ko nana, tulagan tayong ti kasarta. Babahinak iti inam, Jose. Ag secret marriage talatan. Ay, sana? May mayat mo iparang ti kasarta? Abangan no di nakayat ti inam. Kayat na ka. Enyat mabalin na ngay, no si katikayat ko. Kayat ko nga isimpati biyag ko. Iso nga agkasartakid din, Carla. Iso nga agawid ta ijabalay. Tayam ammo ka iti ina. Nanang, kadwak tinubyak ang agawid ni Carla. Si Kati. Nobya ti anak ko. Ha? Amom ni Carla, nanang? Anya ka magtanusay. Kung nakno asino ti bagbagam anobyam, dahi tamo lagaya mababae. Ha? Apay ka din, nanang. Anyat dakas na ayakit agpada kami a-single. Diyak kaya't na itababaya para kan ka. Ha? Nanang! Jose, kung nagtumod ken ka adi nakayat ti inam. Jose, umay ka man dito. Aday baga. Ha? Uwan, nanang. Carla, mabit lang nga. Mapanak itayan ni nanang. Sinaam na ita babae ta traitor na ita tao, Jose. Apay nga min aya, nanang. Ay ayatek ni Carla. Kaya't kung nga isimpati biyag ko. No iso ta asawa. Saanin ang masapol nga agabrudak. Kan amamuyo ayan ni Carla. Wan! Amamuklaw na eh. Ngamin, kabit dahil itatang mo na ita babae. Niya? May palagip-lagit nga ron kanyak tinapalabas, Jose. Basit ka pa ide. Isungawan amom iti na ito'y. Diyak lang bagbaga. Tadyak kayat ngagbalin adakas na amamkan ka. Inlamlam mga andak pa ide. Tanaglamang na iti na ita babae. Nanang? Ngam kaputan nagbutang damay darom. Isa nagsinada. Mala, lipatan yun dayta. Tanabayagan dayta ang napasama. Linipat ko na talaga dayta. Nga may dinakitak manan dayta babae. Naipalagip tinapalabas. Di ka matanagan. Tasaan kami nga agnaad dito'y balay. Ay manjak! Basta sinaam dayta babae.
Jak kayat nga iso ti asawaam. Jak kayat no kunak, jak kayat. Agtalawak no di mo sinaan. Agkatang-katang aklangan kat makamuditan no mabagtitak. Orag balina ko na taong grasa. Anya? Siyak ti masurot ita husay. Sinaam day ta babay. Sumapol kay ti sabaling asawaam. Ado dita. Basta sana day ta nga ex day di tatang mau. Period. Pasensya ka ni ti Jarni nanang ko, Carla. Maawatak ti inam, Jose. Ket mabainak ken kuana. Kinapudno na iso ajak kaya ti agpakita iti inam. Takas jay tinapalabas. No, siya ka. Sana problema day ta. Napalabasin day ta. Jak pa kaupahayan day ta, Carla. Basta mabainak iti inam, Jose. Iso ditan patuloyon ti kalaysata. Agtungpal kalatan iti kayat na mapasamak. Ta amangan do ma-stress. Kat anya pa iti mapasamak ken kuana. Carla? Ayos laeng kanyak no sinaanak. Sanak matla komportable no di na kayata para ken ka. Ambinado akmet kit di. Nakabasulak ken kuana. Kasano? Agsina ta nga rod? Tinungpal ko nga rod ti kayat ti inak, ta agaramid mo ti sana may parbang ni nanang ko, no jak tungpalan ti kayat na. Nakitak tinakaro apa nagladingit na, idinalagip na tinapalabas, kaya't na siya nakankwana. Isa nagtungpalaklatan iti kayat na. Jak matkit di unay inayat ni Carla ta jay lakwarta na ti kinayat ko ta aklunak, ang nagsapulakla iti nagsanggirak iti daydakan nito. Kaya't bayat ti panaglabas dal daw, ado tinamiris ko abidut ko. Kaya't gaputan nakapsutan ti inak, kan rangrangan dakmatan dagitiin na dagiti putot ko, isa napilitan na ka nagtrabaho, tapno adapang suporta kadakwada. Alakastan, tugayim mo, Jose. Alaga gayam, ditan tinagpatingkaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan para iti drama, ito gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Kapadasan ni Kabsat Vic, sana puno anagan tintay drama, dirma ng biyanang, at dabisyo ka nakaadikak. Natured ti pakinakam ko, tagpada kami ti katuga nga kababae iti bisyo, iso nga ore at ti paanak ta asawak, jak dangdanggan. Rogyak man nga rud, ti agsalaysay. Adto'y bakit? Napangabakak. Ha? No kasta? Nangabak kayo manan, Vic? Wen, addaman paggatang ta iti bagaskin si daenayn. Pundwa mon Jeref. Tapno saan mo na problema, hindi masita tunggal agluto ka. Ay, Ne, apeng agsinaay ka ngay bakit? Saan gan samot ang naragsak? No awan kwarta, naliday ka. Ngam nada kwarta, naliday ka latta. saan man Maragsa ka nak, tadamanan maigatang itimakan. Iso na lang ta. Kastoy talatta ka din itagnanayon. Sugal, ti pagtataudan, ti kankanan tayo iti anak ta. Ay na, saan laada ta tikas ta? Adu tayo. Anyang arod no kasta ti pagbiyagan ta. Kanya-kanyang pagbiyagan May met mo tikas tan Ngam tayo agtakawak. Ti kayat ko asawan. Apay talaga kading awanan plano nga agsapol iti sabala pagkwartaan. Agtrabaho ka kumamat, kasjay. Kay, apay ti kunam. Nalakaayat ti mapan makisugsugal. Makabannog tupay. Pasaray adayo a lugar ti papanan may. Makabannog tagbiyahe. Tuladam man ni bayaw ko. Agtrab-trabaho kas karpintero. Nanyat amok di dangay. Katjak mo't amot ag karpintero. Saan ko mo't atalin ti kasta? Kat mabalin mo't asumurot ka kankwana. Tapno adala katulungan na. Agkiwar iti semento para awat kasjay. Wento. Ikondisyon ko pa iti bagay. Tanarigat ti mabigla. Timing, bakay. Welcome to Jenna Almoida Drama. Damag ka, nga baka kano idikalman, Vic. Uwan na lang. Nan, mangtid ka mamak nga raw.
Makalipat kan samot ten baraw. Laglagi pa, adakkel ti utang mo ana imbaga nakam kanyak. Tano saan nagapo kanyak, saan mo ana asawa jay anak ko. Ah? Siyak tinang durugkan ko ana, tapno aklunan na ka. Dandan di nakakayat, idi ti anak ko, ve. Wala nang. Jak malipatan day ta. Antoy na lang. Barato yo. Ha? Sang-sangaribaw? Ay, nayunan mo Ay, sangaribo pa. Ah. Antoy nga ron. Dumawat ak tulay ti kwartakon kinilida. Ay, thank you, Barok. Nagsingput ka talaga. Sapay kumata, di ka agbalbalew. Naparabor ka kumaakan na yun. Pautangan nakman, Sally. Napay, awan man bagas yun, manang. Adamo bagas may, kagat-gatang ko itay agsapa. Adapay bagas me. Ngam aramatak ko maamang i-process iti papeles ko. Padasak man taga abroad. Anya? Si kalat amo ka makatulong kanya kading ko. Isa pa nga asim. Pabuludan nakman iti pag-abroad ko. Di ka madanagan tamayadak tumutlaang. Ay, sigurado ka, manang. Kunak man no di mo ka ba ilan na panawan da bayaw kanti anak yo. Nagrigat at talaga timang panaw iti pamilya. Ngam ikarigatak Tani, di mo't aggunay jay bayaw mon. Iso asyak man lang ang tagtrabaho. Ang ijay abroad ti kayat ko tapno makaurno nga kadago sa ading ko. Kasaritak to pa jay asawak manang. Ipakadakpay nga umunakan kwa na. Tani, kwartami mo't adwaday jay. Sige Sally, awan problema. Makauray This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Di ka ko mapalubusan nga umadayo lida, bakit? Ngam amok apara mo't lay ti masakbayan tati pampanunutay. Ay, jak ngamin kaya tagnanayo na kastoy. Di ka ngamin nagsapol iti trabaho. Iso asyak langan ti umadayo. Ado ti arapaap ko iti biyag lakay. Kayat ko ti maadaan iti business. Oray siyak. Ado ti kayat ko a business. Ngam puunan ti problema, bakit? Kamabalin tamatag business iti ure basit la apounan. Tao maduntumo laang. Maday ti basit a puunan. Mabayag a dumuruas. May mayat no dakil adagos ti puunan ta. Agtarakan da iti ado a buryas, ado a manok, kan ado a kalding. Kasta ti kayat ko, makitinulong ka kanyak lakay. Tapno pumintas ti biyag tayo. Diyak kayat agbayag ija abroad. Iso nga agawid akto numalpas ti kontratak. Iso nga paman nga agswildo akto, rugyam adagosan ti ibagbagam a business anya. Agurnong tabay mo't tamay met no dakil ti puunan. Tapno dakil mo't adagos ti maganan siya. Ay makamu ka nga ron Basta saya atam to Sikan ti pangital ka kiti amin. Kandi mo kumabaybayan ta anak ta Wen, di ka madanagan, bakit? Natalgad ka na yun ti kasasaad ti anak ta. No agawid kan daw, nalukmagan ni Jingjing. Wait! Ho! Insa ta! Ho-ho! Unay ka dahi ta alakay Wilsonan. Tanagpig sa tingiwan na. Di kan sabay mo nakasuka! Shh! Tangiwat yu atata. Mangag na kayo ni bakit ko. Ha? Ay, nay! Kunak ano naka-abrogan? San pa'y inton umay alawas pa'y ti flight na. Aya! Ay kaling kangarod agrobatan tama pantan. Maladaw tan. Nyak pa'y lang makasurot ida. Taon kwartak tata. Tainted ko kini bakit ko. Diyak makadawat king kwa na. Tama nga numakadlaw. Ingkarik ngamin agbalbaliw akon. Anya? Nukasta, agbalbaliw kan? Saan? Apay ko ma. Kat nailasag kun di kasta trabaho. Orayak la ang maka-flight. Kat no maka-abroadan, oray inaldaw tayon arumwar tata. Diyak magarod mapaanan tawa makadwak. Amangan numakimos ti kwartak. Sa nabali tata, 1 week lang ti orayon. Ag-flight tun di asawa.
Kasi matjay kapsat ko nanang. Isunsamot lang ti agpurpur sige para iti masakbayan ti pamilyada. Ay kahit agpurpur sige matjay asawa na. Takanayon na mo ngay kan iti kwarta ni Manong Mau no ada kwarta na. Sugal mo ti paggapgapuan ti itid na akwarta nanang. Kanya ngay nga raw. Kasta talaga Iso nga ron mo ti pagsapsapulan na may. Kung sinchin nyo mo't ngamin ti kasdyan nga aramidon ti asawa na. Iso saan nga agsarsar ding nanang. Ay, awan karbengak mga tipa iti aramidon na. Tamanugang kulaeng may. Enton ginora wano inapanak. Ay, ti kunayo kit dinanang. Tunggal mga bak, adamo porsinto yung amin kenkwana. Sasawam mo salay. Agtal na ka man. Katuan mo't. Kanagpada kayo nga men iti aramid nanang. Ay na. Ay. Pagliw-liwa aklaang mo dayta. Bakit akaon? Kasapulak timang paragsak kanyak. Iso bay-bayan na kaday anak ko. Pagpalpalabasak lang iti oras dayta. Pangururayak iti ipapatay ko. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Hello, Vic! Agpawitak no bigat. Kompleto mo ti materyales para iti kulungan ti baboy kan manok, Walida, tanong makumpletong ti materyales, parugyak tumutin nga iparamid. Nasayat nga rod no kasta. Agawa am tagpaaramid, tapno makarugita mo lakay. Wan bakit? Di ka madalagan. Bumak ng tanto. Basta numalpas ti kontratak dito abroad, agawid akton tanay, nagrigat kayam ti trabaho dito Di mo pa'y kamakudkud ti nagatulan, gapot kinaadot trabahon. Alawan, agawid kanton bakit? Di ka mananagan, tagdanton negosyo ta. Basta gawaan tagpaw iti ti kwarta pagpuhuna ka, tapno makapagrugi akon. Okay nga rod, ngam, nungay inuta marugyan. Maditin inot bakit? May mayat na urnungit pa iti kwarta. Tapno na minsan amay rugi. Tanuin inot, mabayag amalpas. May mayat tayo one click. Malangarod, makamuka, Vic. Kanuun gayam, at napanunot ko sa bali a business bakit? May mayat sa timini grocery nga ipatakder ta. Ha? Kaawam mo unay, babalay di tayan tayo. Adayo iti highway. Asinot gumatang ngay. Saan adito iti pangipatakderan ta? Ija probinsya mi. Taigit ti kalsada di tawid ko adagay jay. Kan adon ti babalay jay. Kat awan pa'y grocery jay. Mabalin mo't Di kasanungay tabalay tayo ditan. Kapilitan nga agawid tayon to ije probinsya yon, no ije tayan tinegosyo ta. Kat tawidan to ti anak ta. Nagdanton pamilya na. Dito iton ti pagnadan na. Malangaron, plano man na imbag no kasano. Sa bagay, napintas ti grocery a business. Nang runa no napintas ti lokasyon na. Rumarak, Gigi. Mangan kanton, wan? Nakaluto akon. Inlakam ko ti kanam iti pangaldaw kan pangrabi. Marabian kayo kadimanan asumangput, tatang? Papanan nyo manan aya? Inlak asikasuan di pangipatakdirak iti business tayo iti probinsya. No jak makaawid, bigatak ton. Di pa'y kadinalpas? Kunak man no isuti na si Kasoy iti napalabas ngal daw. Ato ti marami di anak. Saan ngamin apatad di daga? Iso nga ipapatad ko. Ay, umayak man mo't tapno makitak mo't dalulo kan lola ijay. Saan? Narigat ag-commute ngagbiyahe. Naimbag tulan no at dalugan tayo anak ko. Tauray kanayunom to ti sumurot kanyak. Wait! Intan! Ha? Ne, addan ni Tata Wilson. Sige anak ko ha, mapan kamin. Ikuyog ko ni Tata Wilson. Tatangdanak ngagtrabaho ijay. Ne, di kag bulbulakbul Gigi ha? Agyan ka lang dito'y balay. Wen, tata. This drama is owned by Jenna Almoy the Napanan Drama. ni tatang mo, Gigi. Apay ngagmay-may sa ka dito'y balayo. Napan ijay probinsya da lolo ken lolak, anti. Ay, anya tinaramid na ijay. Mapan na kano simpaan jay pagipatakderan da iti grocery me. Ha? Ne,
Kunak man no nalpasan day jay. Saan pa'y nga rod, auntie? Kat, nangan kan. When, auntie? Malang nga rod, no awan pa'y jay amam, kat mabuteng ka dito'y balay yung agmay-may sa, umay ka lang ijay balay, Gigi. When, auntie? Ngam saan na ka mabuteng? Nairwama ko na pampanawan ni tata. Hello, Manang Lida. Nagadayo mo ti pagipatakdaran nyo ti business yo. Ijay mat lang amin tinapintas ti lokasyon na sali. Apay, kas jay laeng aya ti mapanunot yo a business. Adu mo ti sabali manang. Uso ti panagtaraken iti baboy dito'y lugar tayo. Isula kumaan manang. Grocery mo ti kayat ni bayaw mo ading ko. Apay, isaw ti masursuraw. Sika ati agdesisyon manang, ta sika nga rod ti agtrab-trabaho. Pagbambanugam ti kwarta, maar-aramat para iti dayta. Suportarak latan ti kayat asawa ka ading ko, bareng agbalbaliwan. Nagadayo pa'y mo ti lugar da. Numalpas ti kontratak ni ti abroad, agforgodak ton. Taas si kaswan min ti ipatakdar nila kaya business mi. Ala ka, makamu ka manang. Monitorim nga rod ajay asawam. Tapno saan amayaw awan ti kwarta nga ipaw-pawit mo. Hello, Lakay. Kumusta? Naawat mo ti kwartang impawit ko? Walida, Kat, kumusta? Anyat narugyamon? tartarimaanag pa jalote apang ipatakdaran iti business na bakit? Ta saan ngamin apatad day. Adatang tandanak amang bulbuldozer. Kat, idulin mo nga ro ti kwartang ipawpawit ko tapno saan na magastos. Wen, nakadulin, bakit? Sige nga ron, tsak pa'y lagi pawit. Tay pa'y lausaran yung agtrabaho ti ipawit ko, ta siya akong ti mangidulin iti kwarta, Lakay. Ha? Apay, awan pa nagtalak mo kanya kaya bakit? Adda, nga may mayat no siya ti agidulin. Ay kat makamu ka nga ro da, bakit? Basta di mo liwayan tagipawit italawas mi anak mo ha. Wen, di ka madanagan. Ibagam no mabalinan arugyan ti business ta. Ta saak to agipawit iti dakkel a kwarta. Wen, bakit? Ket, kumusta ka di tangay? Kastoy kanayo na mabannog. Jak to agsublia talaga dito yun. Nagrigat ti trabaho dito Iso nga agurnong tatap na adda pag business ta. Sige, bakit? Di ka madalagan. Tagdan to sang patam a business ta dito Pilipinas. Ay ka, nasaya at launay ano kastala kay. Welcome to Jenna Almoida Drama. Ada pa'y kwartam di tabay. Abay, naibusan ti inutang mo kanya? Awan nga rodan baraw, naabak, nan, pautang nakpay. Nagatut-utang yung kanya ako na. Alay, bayadak to ka rin. Lalaing ikaw no, promise. Subutek, jay abak ko. Mabit lang nga ron. Ay na, ibata nakita ka dito, Ibay. Ah. Kunak tupay ka, nga adda ka dito'y ayoyang tayaw. Ne. Ito'y kayo ka di pa dito'y nanang. Saan? Kasangsangpit ko laag. Nan, kwartam ma'am. Amok nga aduti kwartam itakay. Tanak nga baka kano idi kalman. Manuti ka sa pula nyo aya. Taloribaw no adda. Agam no awan di uray 2,900. Siyak pa'y mo tununam avik. Sakti mo na nga utang geng ka. Ala, di kayo matanagan. Taikan kayo adwakin ni nanang, tata. Hello, Lida, bakit? Parugya akong tayo business na. Tapno nalpasan no sumangpet ka. O sige mangipaw itak nga ro diti kwartan. Ipawit mo amin ng jornong mo. Tapno mabit amalpas. Agayabak iti adong agtrabaho. Kan katangag amin na maikarga iti grocery. Sigurado ka Wen, tapno makadugitan. Tane, sayang taglabas ngal daw. O sige nga rod, ipawit kon intun bigat, Lakay. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ay, sinaurdak ijay ayoyang tayo, Vek. Nakimos ti kwartak. Ay, uwan gayam. Impawit ka no ni Lida, jay pagpuunan nyo iti business. Una nang, Hey, dakil samot agatan day jay nakaw. una nang. Ngam ko nakaparugyak oray inutak.
Adawa ka no laban no bigat. Abay, di ka mapan. Pampanunutak nga ron ti mapananang. Tangay agsuswerte akmat iti sugal. Unak nga itayak pa nga umuna di kwarta pagpuunan mi. Tapno agtriple. Ay, ala, anak kong, kuyugan ka. Basta di bagbakin ni Lida. Nawan, danag mun, aya. Basta ikanak mo nga ron, agudwatan iti kwarta. Anya? Ay sus, amangan numa ipaabak yo. Saan? Lalaingag, baraw. Bek, ay kasano da ito yun ngay. Naabakak may. Oras siyak nga rod nanang. Nakimos ti kwarta. Anya? Ay, kunak man no nalaing ka. Italaang maning agmamalasak nanang. Nagsasaruno ti panangabak ko iti kalabas. Ay, sausa. Kasano nga rodin ngay. Dakkel agata dyan na ipaabak tanakaw. Un nga rod. Anyat iba ka kinilida ngay. Sigurado akaungot naklay jay. Amangan pa'y kid no sinaan na kon. Ay, kano sinaan na ka ay, awat mabalay. Nung ay pabayadan na kanyak nanang. Ay, bayadam baraw. Sana mabalin Dua tayo mo't anang ipaabak iti kwarta. Bayadan tayo adwa Anyat papayad ko ngay. Awa mo kwarta. Basta ibaga ka nagguduan tayo ti kwarta. Ngamno kayat yuman. Pagparangin tayo anahuldapak. Anya? Kampay di nahuldapak. Katda kayo tagbaling na testigo nanang. Ha? Ay, kasla mabutungak may ngagtistigaw. Ay, makonsensya ak. Siyempre, anak ko, jay luklukwin ta. Kat, anya nga ti pagbayad yu iti inalayo a kwarta. Ay, awad. Ang, ala nga raw. Planwam anaimbag tapno saan ta amatiklaw. Anya, ulitin man timbagam, Vic. Lida bakit? Nahuldapak! Dandanidak pinatay na gijay ahuldapar. Imbag ta nakatarayang. Kat, mano din naholdap kan ka ngay. Amen, di igam ko a kwarta. Tanapan ko nga ron inwar di binandala kwarta nga impawit mo. Natiktikan na magiging ahuldapar. Awadan di kwarta pag business ta ko mabagay. Anya, nagdakkalagatan day jay. Inruar mo amin, aya. Una, sa gumatang ako man iti materyales. Kundi may karagay iti grocery. Unay kamutan. Kasana mapamati na kanaholdap ka. Pangaasim, Vic, di nakluklukwan. Saan ka luklukwan? Ninanang ti makapalignag. Takadwag iti. Tabumulbulot iti kwarta kanya. Nakita na tinapasamag. Anya. O sige, tawagak man ni Nanang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Hello, anak ko. Hello, Nanang. Agpaiso aya na hold up ni Vic. Kuwa. Ibagayo tagpaiso, Nanang. Na hold up ni Vic huwan no saan. Ay, sorry, Vic. Nga mas ruming bauti pamatag ka iti anak ko. Kuwa. Saan napudnaw anak ko? Anya. Kun kuna na lang dayjay, tapno saan mo nga ungtan. Hanggang kinapudno na naabak iti sugal. Anya. Ti awanan bain alalakin? Ay na anak ko, pakawanan ako ma. At damo basol kaw, tabi muludak iti kwartaken ko na. Impaabak ko mo lang, kapakawanan ako ma, anak ko. Unay kayo matan. Ay, Day takot timadikada kayo. Konsensyan yung aming timadi nga rami di asawak. Isungawan pa nagbaliw na. ay, sorry talaga, anak ko. At dayta, nakakukus ko amin na nakawis mo, Vic. Pumanaw kan. Lida, pang-aasim ka di Di na papanawan. Ay, ayatan ka. Ay, ayatan nga.
Noy ayat anak, di nak kumalin ang langsutan. Panang loko tinaramid mo. Olbod! Kanayon kumat nga ibagakan kano kasano ti karigat ti trabaho ki abroad. Nga winaldas mo lang ang ti kwarta itawan kasas ka nabanag. Sorry, Lida. Bumawi ka nga. Di ka nagsublipay dya, abroad. Tasak mo taga abroad. Promise. Huwag mo nga, Ben. Linda, anak ko. Akawan mo ta asawa. Tanakasagana mo ngagbalbalew. May sa kayo mat nanang. Konsentidor kayo akatugangan. Sorry, anak ko. Saan na maulit na jay? Pagbababawyak na gijay nga inararamid ko. Oray siya bakit? Ikarik, agbalbaliw akon. Ikandak ka diti kung daway kong agbalbaliw. Agabrudak, tapno masukatan ti winaldas ko a kwarta, Lida. Promise. Gapoy di sakit tinakam ta sawak pinapanaw naklata, ngam jak nagsarda nga nangay ayaw kun kuana. Inaldaw ngay ay work, katagkid-kid daw iti pamakawan na. At damat lata panagayat na kanyak, iso nga inikan na kiti tsansa nga agbalbaliw, iso nga inawat na. Kat tinungpal ko nga road dagiti karikan kuana. Inijak matan ti bisyok, kat nagaplayak para abroad, kat aging kay tagtrab-trabawak pa laang dito abroad, kat maragsakan naktay ni inot matlaang anay patakder mi ti grocery mi. Alakastan, tugayem mo, Vic. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Manipod kini kabsat aryong sa napod na nagan tintay drama. Dirma ng biyanang, ada kakaisuna nga anak ko kat may sa a single mom. Nalaka mamatpati ti anak ko isa nalakadamat nga lilawan. Kat masya nakan kwa na isa tultulo nga ka mga awir kadagiti anak na. Rugyak man nga rud ti agsalaysay. Una yan ay, tadinak mo't paturugan baby. Tatang! Tatang, agring kay man. Oh, abay. Umay kay man biita ni makaturturog ako na yan. Mabisin samod ni bebe. Paggatasa ma. Na kayo man timang pagatas. Kunak nga minakaidaan nyo. Sayang ti magatas na king ka, ano di mo paggatasan. Ay, itimplahan yun tani. Mapanadalagan ti turog ko. Mala, mabitla ang apo ka. Wan, agtimpla akong itigatas mo. Welcome to Jenna Almoita Drama. Nay, si kamo gayam kabagis garda. Anya gagaram. Umay ko kumabulo dun tay wasay mo tanay. Natukol mo dun tay wasay may. Inuwasay nila kay ko itibataw idinabartag. Anya, apay nga min apati bato ka wasayin na. Ay, kasjay na nga road numabartag tila waswasayon na. Among ti style ni bayaw mo no mabartag. Kasla ang bala. Aday dyan likod ti balay di wasay. Ingkalaan lang. Tanay, paturugak to apo. Nayapay, jay inana ngay. Apaya si kama na hindi nakauba di taapaw. Nakaturog pa lang napuyatan siguro. Ayan nga menti amati anak na aya. Apay, di dagkasar. Tapno iyawid nan dagiti agina. Masurunak nga rot. Taintarayanan dyan humbyo na. Anya, kay kasanuda nga ay nga aginan. Ay, sika, timang biyag kadakwada. Ay kat kapilitan na. Ngamnay, jak nakapasada. Agawawirang mo tayo. Nasingpit ka ngamin unay, manong ariyaw. Di mo sa mo ngamin istriktuan jay anak mo. Di mo sa mo ung-ungtan. Ung-ungtak mata. Tumangsik nga raw nula duma. Inispol mo ngamin ni Kayla, isuwa kasta.
Kita man jay inauna nga anak na. Awan man amanan. Naimbag ata inala jay amana. Tano adda dito ay na. Kaasi kalaeng manong. Uray ko man no si bibiyag pa'y day diipag. Tapno matulungan na ka. Sa bagay, mabiit at umakil ti ubeng. Sana mapuputan, madamdama, magnantoy apo. Awain hangam bagbagaam jay anak mo. Siya ti masiksikuran iti kasta makitkitak ka. Tunggal aganak, sika ti mangaw awer iti pasngay na. Sika man timang bagbaga ka bagays, tabarang sika ti dinggan na. Ayan na aya, kasaritak man. Ada kayo magayam, auntie. Na yan ti kasta apa nagririing mau kayla. Anyat orasan, aldawan. Napuyatan nak ngamin, naglampay mo dyan anak ko, auntie. Di mo pagrason jay anak mo. Takasta mo, edi saan ka pa'y amasikaw kinaganak. Ha? Ay, di man nakapagpasada jay amamaw. Taisumanan ti paraaw awir maun. Kasanaw ngagbiag kayaw, nukastam akanayaw. Makitinulong kamot iti amama. Saan akasta? Inakto trabaho no umawag dyan nagaplayak, auntie. Kahit ibatem jay anak mo. Una, auntie. Tadyak mo makatrabaho ni tugot ko. Di saan man ang makatrabaho jay amamaw. Kapilitan, auntie. Sika ti agaw awer, tajay amam ti agpasada. Siyak tagtrabaho, auntie. Takapigpig saak. Ni tatang ka lumakayan. Ay, basta siguraduam, pauitam iti kwarta ti amam. Tapno adda paggatang na iti abastuda iti anak mo. Wen, auntie. Ay, inaman pa'y gaya magdigos tani. Adda pa na. Anya mo da jakabsat yung tatang. Nakaturturay. Basta umay diti balay, agsermon. Ala, pasensya mo, dantem. Tay sukit nga ron ti kanayin nga asit ganta no magipit ta. Gaputa iso timang tultulong kada tayo, kas giant ti trato na. Sa nabali, tapod numot na kiti pagbagana anak ko. Pamagbaga ti may sa nga ina. Bumaknangak tulaang. Bayadak to amin anay tultulong na kada tayo. Tap na awanan ti ibuy-buy-buy na. Panangisakit ti kas jengar aramidin na antem. Iso adi mo ko magurguraan antem anak ko. Di damo lang amin umawagan iti inaplaya katrabaho. Tapumanawak langan dito a lugar. Man nakibiyang dagiti kakabagyan nyo ditoy. Di ka pumanaw, tanay. Basit pala ti anak mo. Siyaklatan tagtrabaho. Tadamot tricycle ko ngay pasadak. Ay saan ang talakay kayon? Agaw-awir kayo latan. Di kay madanagan tapawitan kayon to iti kwartayo. Agbiro kak to iti bak na nga pakyasawaak. Tapno pumintas ti biyag tayo. This drama is owned by Jenna Elmoy the Drama. Tatang, inakagtrabahon. Awawiran nyo ni baby ah. Ha? Apay? Inawagan na kan aya. Wen tatang. Alaki tagan-anad ka nga ro diti papanam ah. Panya trabaho nga eh. Waitress iti dakkel restaurant tatang. Alang araw. Agsingsingput ka. Kundi mo liwayan ti agaawid no adda bakantem. So may mumutsok nalan ti anak mo. Wen tatang. Dinsapay mo nagaw-awid ni Kayla. Manipod pimanaw manong ariyaw. Saan pa'y nga ron kabagais? Ay kanay bagano, aday paw-pawit na akwarta kada kayaw. At damat kiday kabagais. Eksakto la paggatas ti apukaw. Kun paggatang iti basit amasida. Una yun ti kasta kasasaad mo manog. Nakakaasi ka. Imbis at tulungan na ka jay anak mo, saan? Ta kumarkaron sa mo tiriga mo. Na inayon pa jay anak mo apang panunutan. Awan problema kabagais. Kabailak day tawil. Aday niyag ko amay sa abukal abangaws. Dua bukal at tilapia ken karnit manok. Amaw nga awan masidsidam. Iso anang yuga. Ay na,
Agyaman na ka, kabagas. At da si daekong. May sa tinapa dyan na bate at si daek. Malaala, agan alos ka, tabareng daytan to apukom, ti makaitid iti ginawakin ka. Ang kadon to pa ay, laklakayudan kan taon. Kanaimbag ano, mauray munto pa iti panagtrabahon taw taapaw. Welcome to Jenna Almoida Drama. Ada akong tatang. Ha? Ne, kilaat mo ti panagawid mo kayla. Agore ka? Apa nagdakkel tatan mo? Masikugak tatang. Anya? Sino nga iti amaday ta? Awanan ba inday jay? Awanan nagpukaw na kaslaso. Anya? Makabulan sinapsapol ko ten tarayan nak. Ngam talaga nagpukawan. Aging nga da nakadamagak. Adamot kaya man asawa kan anak na. Anyan? Unay kamutan? Di ka manin nagananad kayla. Una kamatkin ka, di ka bastag talag iti lalaki. Tapnusan ang maulit, tinapasamak kang ka. Pasensya kayo na. Ay, Awan mabalin ko. Awatag tigasat ko tadaditan. Iso akid dawak manan titulong yo. Tulungan dak tumanan ang mga waawer dito ipas ngay ko nga apo ko yo. Ti kalabaas yan iti amam, sika kayla. Manayunan manayin ti awawirnan. Ay, para awawir mulat tan ni tatang mau. Auntie, Di ka gamit nagnaknakam maut. Nagrigat lang nga raw ti panagbiagyawn. Pasikog kapayla, pasikog maut. Unay kamutay. nailaw anak nga rudmot auntie. Pasensya Awan lakat mailawan ka. Takasanaw, di ka mo ngamin agnaknakam. Natangkin ti ulam. Sukir ka ngamin. Ay, numabagbagaan ka. Sintiram ti maibagbagakin ka. Apay ay kasta kayo auntie. Saan matada kayo tagawawir? Nga mapayada kayo ti rumaneklamo. Dinto pa agreklamo ni tatang. Gapaw tanasingput jay amam. Abus wumutan ti kinasingput na. Lumaklakay nga agrigrigat jay amam. Matay latan nga agrigrigatain. Di kay kadimadanagan tabumaknangak to. Pag namayak to ni tatang ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. isunan na pokwan, maturugan, dungdungwan kanto, unay, indayunan kanto,